Yo, dipakein aja yuk daun-daunnya yuk. Pakai bibir. Yuk sekarang pulang yuk. Yuk, kita kemana? Nyari jajan ya? Yuk. Ayo. Hah? Kita pulang nyari jajan. Hei, tunggu. Hey. Oke teman-teman, sekarang kita pulang ya. Karena kemana kita? Murah Kelapa, beli jajan, beli es krim, beli minum. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.